Pozdrav ljudi ovdje Balkanira, dobrodošli u još jedan tutorial na mom kanalu. Znači, pokazat ću vam danas kako možete napraviti jednu odličnu zamku za creepere, zombije, kokoške po potrebi i tako. Stavite ovo ovdje, znači treba će vam lepljivi klip, stavite i tako. Stavite ovo ovdje, ne smije da bude ovako, nego na gore. Tu i tu. Ovo ću izbušiti pa ovako. Tako i tako. E sad, po istom principu isto uradite i ovo ovdje. Stavite tu. Tu. Ovako to. I sad. Neka bude iza njih ovako. Samo namestim. Meni prosto put nije radilo savršeno, ne znam zašto. 1, 2. 1, 2. Znači tako. Povežite ih ovako tu. Ono treba da bude tu. Tu, čekaj, ovako tu, ovako treba da bude. I ovo ovdje stavite. To neka bude tako nešto, ne treba brzije da se stavite to. Ovo izbušite ovdje. Ovako, tu da bude. I stavite ovdje jedan blok, kako ste zaboravili kao ja da postavite blok. Tu i tu. 1, 2, 1, 2. Tu. Jao, da, zabravim se opstavljati. Još jedan blok treba što ovdje dize. Ovako, sad će ovdje radi ornament. Tako. To tu i ovo malo produžite. Tu. Tako. Ovo ovdje. Tako bi trebalo da izgleda. I sad kad hoćete da ovo otvorite ili da zatvorite, samo trebate da povežete recimo sa polugom. Znači, ne mora, može i ovako da bude. Poluga može da bude samo da nađe pravo mesto. Beži kokoško. Bravo kokoško, svaka ti čast. Znaš se mesto da treba da je poluga. Eto vidite, to sve sad radi kako treba. I kada iđe neki zombi, creeper, šta god, vi samo povučite, ali normalno ispod možete da stavite lavu po potrebi. Kad hoćete da stavite lavu, samo ovako. Po potrebi. Tako. Ako hoćete da zadate drugo, samo da leti tu, iskopate ga skroz do vojda. Da bude ovako plitko. Tako. Ovako još. I uverite se da vaš drug ne može da preživi taj pad i to je to. To će bude dobro. Evo se vidite. Evo u game modu 0. Samo da nađem polugu. Evo u game modu 0. Samo da opcije. Ne opcije moja greška. Pa treba bre opcije što se otvori. Tako. Evo sad. Game mod 0. Tako vidite. Zatvara se. Prelazite kako treba. Ili kad nećete. Pao. Pusti me odavde. Dobro, samo da izađem. Eto vidite, to je to. To je fora kod ovih zamke. I to je bilo to za ovaj tutorial na mom kanalu. Do sljedećeg videa, to će biti vrlo uskoro. Ćao!